Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatinggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da ina ni Rudy T. Ken Hanibi. Kadwada pay Dalulo Rocky Ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Yes, good morning once again. This is Ina D for Anya Aya. Nakatudtudo, nakabasbasa, nakalamlamiis. Ngaal daw kada tayo amin, guys. Kumusta tayo amin nga sangapada. Dito hindi kita tiyempo na nga umayan ket umayan ti monsoon rain. Umayan ket umayan dagiti bagyo, umayan ket umayan dagiti tudtudo. Asko na ni Barbie itatay nga agluto kano isunan iti balatong nga pangal daw ta pagpapudot ko. Pagpapudot nga talaga balatong. What isok ko na da? Or isok ko na di ba? Bakit iti Tagalog, nabay ko nga imbagbaga natin. Iti Katagalugan, ti pa nagbabalatong J Manila akit Friday. Friday Munggo ko na danukwa. Friday Munggo. Ngam itimat Ilocos basta agtudo Munggo or balatong ko na naging mas giti Munggo kang balatong aya. Aside from the fact nga ada digitay damdamag, digitay misconceptions, may panggat iti balatong nga kunada ket pagpa-arthritis, maka-arthritis kunada. Nga maamot ko na ti doktor nga kastakat haanmot nga di kita maka-arthritis, haanmot nga balatong ti maka-arthritis no di dagitay laman loob. Di kita no makapa-arthritis. Dagitay agluto ti naganan, agluto ti bopis. Di kita agluto iti adobo na silsilat. Di kita agluto iti di kita maluluto. Hanak mamati si kadek si Thailand. Hanak mamati kuna ti doktor haan nga pulos ti munggo, haan nga pulos ti kwa. Na. No adda di J arthritis mo tagsida ka siguro iso. Ngam no iso pakaalaam awan, di ba? Awang kano ti epekto na, di ba? Jana Garcia is watching. Hi Jana. And then Jacqueline Rivera and Dexy, they are all watching. According to doctors, the doctor ko na nakasakit ti pakaalaan na deta. Deti utak ti ana, utak ti kalding, utak ti baboy, anything. Nga utak ti ikanin ano makaadu ka. Kan digiti intestines. Ano digiti intestines? Ana luto intestines. Adain sarabasab ng intestines ti baboy. Tepax anapay, tiluto na adobo. Dati mo manok iihawon da. Papanda nagano ka dijay nga awag na dati isaw kuna da isaw ti baboy, isaw ti manok. Ta iti mo baka, ti mo pumay anda ti bagis ti baka. Ikirog-kirog dati nakainimasan aya. Kumusta kayo? Dita halang-halang. Anak masida, nagimas din aya tikwa. Umay mangal daw. Dita halang-halang si kaapo kumpad Rodel Sarmiento. Diba? Agpukaw-pukaw manen. Agfukaw-fukaw.
iti signal, di ba? Kirog-kirog dati, ado nga adabawang na, adda sibuyas na, ado nga laya, kirog-kirog da, ginggana agmamantika. Sa danto ikan iti, diguna, pati sanda, asinanda, ikanda magic sarap, puno anaman dita, nakamimaston. Oy, apo, into no makaadumon, kastaon ay tumet nga, ot-ot nan, adda letteg na ko na. Good morning kada kayo amin daytoy ni Ina D4 DZRL. Naimas ti pinakbet nga okra tay adda sili na alsem basit inaiken adobo kuna na apo perfect combination. Perfect combination. Sa panahon ngayon bawal magkasakit, take multivitamins and vitamin C kuna damat ni Jacqueline. Kumusta Ina di ko na ni Tita Jackie Ruiz. Kumusta ka Tita Jackie Ruiz? Nabayag idin nga dita nagkikita. Kumusta dete sa kata mayat metlaingen? Agtibikos kanto no may ipan danto tibikos mo may kanto ikan iti tibikos your probiotics, prebiotics and enzymes. Speaking, ti talaga pa nga paglitagan iti saksaka digitay padak nga ada arthritis na ngam nabayagon nga hanang agar arthritis and aside from tibikos lifestyle check. Anat kaya nga sa ti lifestyle check. Ti lifestyle check, itaam tay kang kanam, your food intakes. Anak ka, didigiti kang kanam, anything that is rich in, purine, kunana. Ti aming component deti uric acid, your intake iti purine. Anak tinangatot purine na, these are compounds. These are compounds found kadigiti animal source, meron ding plant source, ngam nakarkaro ngamin when it comes to the animal source. Aglalo digiti innards when it comes to your bagbagis. Bagbagis ti baka nga pinaksiw, nga mapangkalkal doon ni Sidney Gallegos, dita pagpaksiwan. Tahalang-halang sa ikanda dumapay nga panangan. Dati isaw nga magugustuhan tayo, nga isaw-saw-saw, isaw-saw-saw, kada gitay suka, deta pa, napigsapay ti uric acid na deta. And when, maurnong yan, digitay joints tayo, deta nga purine, yaawag na deta is calcium oxalates, kunana. Marlene Bilaborte is watching. Ildefonso Gutierrez is watching. Hello, Ildefonso Gutierrez. May data uyaken pa nating mon. Pekang kanto ti vitamin C into no madamdama dyan asang sangot Nakadumat digiti obra, nakadumat digiti na napanan. Nagararamid ti ado nga bambanag. Digitay mission tayo akin, digitay damot sangwon tayo nga obra yan, digita balbalay tayo aside from ourselves. Pati ninanang ko nga kastakot, ipagnana, ni mo inak, ikinagagat na, hindi na minsan nga al-al daw, idilawas na nakagagagat, napanag, pukan-pukan, kadigitay, hanunay, nga nanghina, nga mulmula na, al-al daw, agar arbis, napanag, pukan-pukan, apo, tata, aguyag, agpanateng, data maalalam, kung panak nga ung-ungtan, take your vitamin C. Ti vitamin C apo, hanang agasan, deta panateng mo. Hanang agasan, deta kom ng papigsaan na iti naturalesa. To resist against diseases. Iso nga napinpintas, nganti vitamin C should be taken daily with or without your sickness or ailments. Hello Ma'am Shi, shout out manen, dito tiyandaan dingras, nagpigsa tudo Ma'am Shi, kunana. Ni Marlene B. Laborte. Anat lakom itatay, ditan Marlene B. Laborte. Umayk tuman ag FB Live. Dita mo no umayk tuman ag program para kidete DZRL 639 kHz Radyo Rondak ang umayk tuman dita. So vitamin C kayo. Kasla ko anak na ganan. Te vitamin B complex. Oh. Anak at ti vitamin B complex is for your Dijay, naganan for your muscles,
napintas iti kwa, napintas iti locomotor mo, your muscular, napintas ti pangpangan mo, di nga min, saka pailag vitamin C, agpukaw-pukaw. Luplupot kunana ni Marlene. Umayag tumang kumita, Venus Ubod, umayag tumang kumita Marlene Laborte, Venus Ubod is also watching, ni Shane Madrigal Caridad is also watching. Ni Shane Caridad, ni Shane Madrigal Caridad. Pada mo, deto yung lumlumtog, no, duma. Pati Jepang Go. Kumusta? Dita si ka, Jepang Go. Anati si Dayo. Kumusta mo't ni Veronica ken ni Mauricio Duxa. Ni Jericho Mauricio Duxa. Iso nga kung kuna kitam kastaon na pipigpig sa kitudtudo dita itarwaran. Anapay. Tiyempo na. Buyuguyan na. Aglalo no at digitay pagbagyo. Tapos na kumakamplorita. Kung may dito yung Northern Luzon, magna. Kay imasan na kanuti agluto ti balatong kadigitoy. So nga, no daduma, basol tayo mo ti panagsagit tayo ta. Ad-ado digitay may milk tea. Ad-ado digitay haanganasken nga kangkanan tayo. Ad-ado digitay nataba. Ad-ado digitay nitrayla. Kung kuna. Kumusta ka no? Ni Jericho. Jericho Mauricio Duxa. Kumusta ka no? Kuna ni Dos Ballesteros. Good AM from Isabela. Kuna na. Katuparan. Napigsat itugtudo mo. Dita Isabela. Itatasi ka Jepang. Anak si Dayo, kaya nga pangal daw. Digiti paspasama kan, iti aglawlaw tayo. Nangrugin ti face-to-face classes. Nangrugin iti panagisurusuro, digiti memestra nga nagagaget. Nangrugin iti panagsakit ti ulo, nga adda pagbasaan na. Nangrugin ti sakit ti ulo, dagiti parents, may panggap ti balbalon, no anak masida, aglalo ka dagitoy anak tayo nga agkaka-demanding. Diba? James Christian Sigo. Kunan. Ano James Christian Sigo? Sindeta James Christian Sigo. Te ading mo. Hello James Christian Sigo. Kumusta dete Jimailas? Diba? No, adda pa tartarimaan nyo, paasetelin nyo, pabulkanize nyo. Vulcanizing ba? Okay, dita Jimailas, dita Barangay Bungkag, owned and managed by James Christian Sigo. Kunan. Again, Mary Grace Shasha is watching. Di ba? Hi Shasha, together with your kids. This is my program for Anya Aya, DCRL 639 kilohertz Radyo Ronda. Please like our FB page RPN Radyo Batak. Edgar Bet Malabed is also watching. Edgar Bet Malabed is also watching from Barong. Edgar Bet Edgar Bet. Agri-request man tinumutib yang ikanda man ti igatang tayo kung paano medical mission dita Barong Elementary School. Kandita high school, igatang dakano face mask, inadi, iturturod mo man kan ni Edgar Bet Malabed. Nga, dumawag ka man igatang ti face mask, kan vitaminas mi, kung nadigite ubing. Tama pang kami pa agpukis dita together with my LGBT friends. Ay Edgar Bet Malabed, no, amok ti kinadalos ti pusom, iti barangay nga gigananta, naggapuan ta, kan digiti memestra nga makamamukan. Siyempre, damot kaan na kan ni Edgar Bet Malabed itakan. And they are willing to share also. Kadigitay tagading ras apo, nga kaya namot ti tumulong. Uri dito para face mask lang, te para vitamins nga may itad tayo, kadakwada. Ado nagre-requestan because a lot of medical missions are now being conducted. George Mendoza is watching. Kat iyapal ko mo. Imagine nyo, dati barangay ko, nga Guerrero. May yun unak ti Barong, Lana, San Marcelino, Francisco, Bamasesa Marcada, Baksil Kadakwa.
ngam iti bukod ko nga barangay kitam kadlaeng iyud udi latan. So agpaspasen sa kay basit nga taga barangay Guerrero lalo dita alma mater ko yun una man digiti daddo mapaylaeng nga barbarangay o total agkakaru batay mo lang hangkay nga dete agselselos basit. When ko na i-PM ko to ni Edgar Bet Malabed inal daw Edgar Bet nga no umay dagasen digitay dete sundot hatid kung anugan mapanak mangihatid dita school ti face mask sangkabasit nga para arroz caldo sangkabasi nga para papel nadadi kita ni ipopos mi may pang ti medical mission agpepeso digid dyan no nadadi kita ni ipopos mi nga na ganan bad paper handa magkayat ti agpaikwa agpai picture digitay mangted ingkanto lat ta ipanen ko na hangko pa yung ikukati daduma yan deta social media ta kasla ka no deti nakababe no timulong da ko nada ngam kas din mo tibiyang ko na maakasakat thank you aklata to all of you who are our partners and stakeholders kung ko na nokwa ay apo narigat nagrigat tibiyag aglalo itatta no kuang nga animal pasen si ka Elizabeth Edgar Bet Malabed dete na ganan may saysayang kat nga infrastructure the newly built bridge nga ni malmalpas detan ikaskasa iti LGU ti dingrasan iso nga hanto nga hard upon dagiti addayan ti parte iti Barong Lanas Francisco San Marcelino taddanto na pintas nga bridge yu ditan itat di nakakatkatawa manipod hindi mapanak tabarong nga talaga mapanak make up ti padpadyan sika. Thank you so much Jessa Kayla Syra Javier kasi nasira naman yung cellphone. Hindi ko makontak si Macdo sa iyo ko na lang sinasabi si kanata pangibagbaga akon di manon digitay naggugudwaan dan digitay face mask into John si ka Annelyn Ramos kada Sophie ay apo nagigiddandan agyamyaman akpay iti naayat nga Apo Aladin Santos ni Apo Aladin Santos sa gunyan palalawigan ag thank you alata ni Sophie May Kagat kani ni Barbie Agasid Manmano tinupay kenda dumapay mangtento kanumit ni Michelle ken ni Don at naglawa nga talaga alakat charity begins at home hangko digit agdengdeng kanya through social media iti radio TV kanda dumapay I would like to be honest kayat kumot nga ikanti the whole Ilocos Norte kumhangam limitado mat sika Edgar Betty financing ken kwaken I know guys, kada kayo amin nga natulong kani ina di and together with the media, kada giti kadkaduwami iti pulisan or giti conduct medical mission nga kadkaduwami. Nga papanpakol collaboratan. No anamit ti ito di pagbibingayan. Imagine data vitamin C, data may nga box, let's say 10 pieces. Ay 10 nga banig kasda. Alakit saglilimalatan at least ada pa panan na. Ada pa panandalatamot deta 5 no sangapulo nga tagsasangapulo da nga vitamin C narigat tibiyag ni Ilocano narigat tibiyag ni ina ding the best way kat the best thing to do kadagito nga tempo kat if you have something I get to share or batit lang tanog titipon mat digiti requestan nga may itid mat alaket napintas mat latanga na ganan pang pakalag-anan dito mong galmesa. Nula ko mamabalbalin. So nga congratulations to Houston kani Gio. Ta nagitid kami idi last Friday. No, it's not last Friday. It was last Friday ba? Friday. Idi 19, 16, 17, 18, 19. Idi 19, ije Barangay Ver nga ti recipient was 170 together with the teachers, kan digitay PTA officers, sino pa? Digitay DOH, sino pa? Digitay force multipliers, digitay barangay councils, and the Apo Kapitan, di ba? The goodness, iti heart, the Gio, kan ni Houston Greenlee, nga nang itad. Amo yung full pack
Ada may isang anak na ganan, may isang kasla ko backpack from kindergarten up to grade 6 na ikanda. Adapay meriendada nga inted iti PTA. President tayo ni Apo Lagatero. May kabesak pa yan. Let me know kung ano mapan ka agkatok kanto balay ni malabasan mo met mapan eskwela ko nana. Kung ano pa pang ko inaktutuno madamdaman. Edgar Bet, agkatukak to haron. I will just PM you later. Basta ikukak nga baka dati midweek mapangko ikan ida or on Wednesday or tomorrow mapangko ikan digititag Barong LM kun dita high school. San Marcelino will be next. Francisco will be next. Into no bigatan ket ikasak deti Baksil. I'll get to give a face mask dita Baksil din apo tapno digiti malablab san tinumuti diyang no umay ditoy estasyon. BTM ang nakpay ni apo konsehal Jacqueline Rivera. Nung dito kami mapagugudwa. Dito kami mapagugudwa ti bagpagitayo. Ore ko may inaldawa ka medical mission nga I need to have my programs also. Tap mo to be thankful and grateful. Tap mo may bagatay mo kadagiti tattao ti kinathankful tayo. So, agsubsublin to man dating programa tayo anya aya for DZRL 639 kHz. Anya aya program. Hantay pa ilang makadkadwan ni Doc Hani tanaka-busy. They are preparing. Istorya ko to na madamdama digiti ganwat. Digiti medical missions kanda dumapay nga paspasamak tayo. Iti pa nagsublid ito'y programa tayo nga nakaayayat, nakadungdungo, nakapigpig sa uni na kanaka. Ring-ringgor nga ni Inadi. Dahiti anya aya. Take it away, technical department, for our commercial break. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey's Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Locos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan deti tibok ko sa apo, nasakit tiboksit ko. Deti ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktore, nung awamot lata. Usar kiti ko serkot ko. Omeprazole, ngamidi ko amang kung kanahin to di CRL ni doktora. TB ko. Iso nga kunak ide, tumanod na kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di ko ala sinubok kumot, ko na ni doktora nga 15 ml every after meal.
tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. So nga, jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipi nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitid na kada kayo. Yes, yes, yes. Agsubsublit. Anya aya with ina di para iti DCRL 639 kHz. Radyo Ronda. Dito pa'y laeng Batak City, Barangay Barangay Baay, Batak City. Adda kami nuko dito yung RP Building. Richard Pungtilan Building, located in Baay, Batak. Dito yung nukpatigan, detoy agal alungugan nga programa iti DCRL Radio Station. Di ba? Managed by our General Manager, ni Apo Rod Sadjan, with Sir Joel, kandi kiti nagugwapo, nga engineers, kandi kiti nagugwapo, nga security guards, kandi kitay, aglaklako tababa. Nga pangalalaan mi iti meriendami. Good morning, good morning, good morning. And this portion is brought to us by Doc Hanis TV Coslata, my official sponsor. As always, probiotics, prebiotics, and enzymes. Nga isu iti for my beauty inside. Diba? Tiyan kabubuti, tiyan kagagaling. Nga mabirukan, magatang iti amin nga Drugstores Association of the Philippines. Ken, iti Greater Manila area and soon iti the whole wide world. At da isuna iti the Generics Pharmacy, kadagiti amin nga areas ti Manila nga the Generics Pharmacy, just as Doc Hanis Tibicos, probiotics, prebiotics, and enzymes. Isideta. So nga ito bigat, si ka Jacqueline Rivera, dila mabaling nga agordera man ti Paria. Itabaksil. Parya ken saluyot. Apo nagimasen nga si Daunan. Te si mumulagat nga parya ken saluyot, ngam no addamo basit armang mo. Mabibisintay manod si ka Elizabeth ken Edgar. No anak na ganan. No dati daduma ko nakidi adda dalaki di basit nga sangka murmur. Nga betsin na. Wano da basit magic sarap na ura awang peki di nadatidam nga ikan. Ipabura mo ditidam nga ikan sa mo iya brow. Detay maalam dita bakir. Lalo na dauong na. Kaaduna ti uong. Detay lako ni Konsehal Jacqueline Rivera ket lagan na. 500 kuna na depende or 450 kuna na ito nagukrad. Una yan kasi no nagukrad ngamin ti uungan. Madinga talagan, madituungan. Good morning. Kini Apo Tresurera, tayo nakasaysaya at tipuspuso na in the person of my cousin, Madam Melchora Aquino Maranan. Thank you very much for the love, the indulgence, the care. Among lata, DJ magbagakon. Kasi in PM ko, iso na pa'y idig ko. May sa iso na kadigiti na ayat, aglalo ti Pamilya Aquino. And speaking of the Pamilya Aquino, the matriarch of the Aquinos, in the person of Mami Flor, is having her birthday on Wednesday. Advance happy birthday ken ka Mami Flor, our mentor, one of the originals when I speak about education, when I speak about our mentors, dito original, nga memestra nga agkakaanos. Happy 82nd birthday to no Merkules. It is really a blessing to take part and to be a part of this moment, a very intimate dinner will be shared, di ba Mang Chona, on Wednesday. Kas may isa nga partes ka Aquino, kas may isa nga acknowledged as one of the members and loved, kala nga acknowledged. Iti numutibiyang kat I am so elated and I'm happy. And it's giving me goosebumps being an 82 years older may sadatan nga blessing. Mami Flor,
awan unit ti masaok no di happy birthday. But on Wednesday jak amuno anati bambanaw bawag tumanan. So I'll be perking up your early dinner together with my cousins, Dina Silviliano, the Joji, the Mang Chonan, ng Mang Nolan, and to the rest of the brood. Dati ti Aquino family ngamin apo ket kastaunay kami. Ore agparti ni Mang Chona ti talong aletson hanga umanay. Aglalo ket isharon kuneta minukwa. Di ba? Isharon kuneta babaina nga rod ket kasisingsin ko ken kakabagyan ka Aquino isuda. So see you on Wednesday, di ba? Nagkulay ak itatana. I'm so colorful today. I am very thank you so much for the one who gave me my army. This is from Mosimo. I don't know, ape allowed tikwa. I don't know if this clothing company, ape allowed, dano ko nga agar aramid, iti army kung kunan. Kuno maki adrete kwada, adrete pag na ganan, a settlement, as in ko. Kasi tila makususar, idi ko iti army nga shirt, kunana, tila makususar, no army ka. Ag-white ka nga rod, ti robe. Agkway ta nga rod tirob, di pa ibagada nga agpapausakon, Dr. Ina, di ko na damutan. No, kwa. Ngamda ka mo, ti armi nga kastaket kan digite, kwa. I still don't know. Nakaditi ko na, dano, agpadait ka. Kasi damot original nga talagang nga material for the army. Di ba? Digite, tel-tela nga para army. Kat ape nga ro, digitay dadumad, digitay dadakkel nga clothing line kat adamot lata, digitay parwarda nga something like army, digitay army type designs na. Kas na camouflage, kas jay kuma, di ba? Ape ag camouflage da. Baka at the settlement. Huwag na natin silang pakialaman, di ba? Ay apo, kat inakto yan ni Jacqueline Rivera, yan tabaksil into no bigat tabarang makadawat aktikwa. Ado nga min dita baksil, digitay uugda. Gatangag to konsehal, Jacqueline. Amo yun ninanang ko, magugustuhan na digita. No anapay nga min, DJ nanginamot ni Inak. Talagang ninanang ko kat, digitay na iimas, ti birbirukon, ti bumakot. Naimas nga ikan. Naimas nga lutok karne. Dati man nakirsa, nga dinardarahan ko na ano ko. Ay, apo, Diyos ko. Kasano nga ro, dinardaraan, nagdinardaraan kami, kasano, nagina 400 per kilo, o rebata. Di half kilo lang, ado di 1/4 lang, ti alak. 1/4 lang ang tigatangit no ko. Tapos, ikakti ingredients na nga sa bali, tabungaw. Uno, ado nga bawang na, ado nga laso na. Pasara ikakpay ti sili, at ado no kwa, ginataang sili. Ginataang dinugo ang sili. Imagine mo, deta nga masida. Ay, nagimas ka talaga. Tiyempo na gagayam ken kakabsat iti tudtudo. Sapay ko mata, please take care. Kitaan nyo, di kita bagbagiyo. Kita nyo, bagbagiyo kat. Although na imas ti mapanag, pisaw-pisaw, yan di kita dandanom. Idi man kabambanwagak, idi man kabambanwagak. Idi ubingak pa nga, itata medyo kabutang ko ti kwan. Medyo kabutang ko ti mapanag. Agpisaw-pisaw, agtamtam-pisaw, yan di kita dandanuman ta. Na ganan, alistuak nga agpampanatungon. Alistuak nga dati aguguri-guri na ata. Sumosyon dana ang bakla ko na da. Nagiging gurami na si Inadi. Isa na akong gurami. Kung ikaw ay isang isda, ano ka, kunada kanya? Isa akong gurami. Bakit? Dahil isa na akong pagurang. Thunders, kunada. Ay, apo, anang arod, gagayom kan kakabsat, ng pilitan tayo pilitan tayo iti bumangon, iti bigat, walking inaldaw. Walking for 1 hour, manipod jay batog ti balay, aging kana jay ruot, yan data bypass. Aghingal-hingal to tibekin, ito na so, nagawidan, may ay kape. And I am trying to lessen and minimize my carbo intake, my sugar intake, because my family is lahi ti diabetes. Ada diabetes na, diabetic da. Ada high blood, ti
pulimi, lahimi, adapay natay, adaday na apo Diyos iti cancer, kakasda, apo nagsasakit. Hawan ko mati agsakit, that's the only thing that I'm praying. Every day. Dati awan agsakit, nagriga nga ta agsakit, aglalo no pay parents, uri sino? Aglalo na adaan na mo, tapos agsasakit kayo, agpapanateng. So akong kunakat, ore awang kadla makwarkwarta, ore awang kadla ang ti awan di awan. Ore idi ubinga ken ore itataamuyo. Ada istorya kada kayo ang agdengdeng kita ti programa mi. Amuyo tibiyag ko ket open book. So I can always tell you my story. So ti basis ko iti panagbiag ken is istorya hang kumabalin is istorya sa baling nga biag. Tela tabiyag ko. Amuyo idu ubingak nitatanggo ken ninanang ko unlololak kunada basta adda bagas mo adda patis bugoong ora awang pe patis. Awang mo une patis mi idi ko ngam ti bugoong mi ket agpat patis. Tapos adda asin mo adamat bugoong asin soy. Soy. Tapos ada sukam, ada bawang mo kompletos recados. Di kita ti umuna nga bakiren ni nanang ko. De dililami kasjay. Kada de di tata. No ada di giant al aliston iti agluto, right? Ora ana, di ba? May kanada mantika, may gisa-gisam latamet dete karabasa ora awang karnina. May pa mo latatay tarongkat. Into no pinabuk mo ti tarong, into no dete basit ti danom nan patedam ti mantika, ikam basis sili, apaw. Di nga main? Apaw. Nagimasen nga pangaldaw. Na simple nga biyak, when no, gumatang kalat ay gumatang? Mapangka agsari mo ti marunggay, sakan ti ikan ti kadwom ti adda nga saluyot na. Addan to pe palang na apaw nagimasen nga biyagan. Or agkirog kapay ti bigat. Hanga chow-chow fan may amat rich kano chow fan type ngam siya nga kastaket kinirog nga uri awang pe di dete mantika na te pagkelam nga kumirkirdat na ima saka agkape ay uri awan ti milk uri awang pe ti creamer te black coffee. Don't you know guys kung nadaket if you want that your coffee will be maximized, ma-maximize na iti antioxidants na, do not put creamer, do not put sugar. Depende jay taste yo. Kasi additional calorie no ikam sugar na or non-dairy creamer, adalata calories na. So if you are trying to lose weight, better off do not put anything, just black coffee. Hot black coffee. Diba? Ay, ako, ang saya. Ala, sige nga, Rod. More topics. Iti pa nagsubli. Dito'y programa tayo. Anya aya for DZRL 639 kilohertz Radio Ronda. Agdengdengeg kayo pailaeng ito'y Baay Batak RP Building DZRL for the program Anya Aya. Agsublikam to right after this commercial break. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hi everyone, siya mi Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, news stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga ni stroke.
you know what, half body na paralyzed iti bagik. Although ada iti recovery iti imbabayan ti panag-usap iti because alalisto iti panag-recover iti bagik mga pagnakon ken kasman kanyo pimintas iti speech ko nagsubli apo iti normal nga panagsalita ken kastameten pimintas pa iti circulation iti bagik idi na atake ak nagkaroon nak iti nervyos every time adda natay sumken madiarik nak gapot iti ata ko mistro ko manen ken babaen iti parusar ko iti tibikos nekat di anxiety nekat ti insomnia ken iti over fatigue isu nga kadagiti pada nga ni stroke usa ka tibikos kaputa very effective mamimpisan nga balbaliwan na itirik na ken kastameten iti panunot tayo tibikos the best. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Kamidi ada nang ibaga kang yak nga dito yung TV kos tinadas ko ti nagtumar nariknak apo nga mayat napintas ti panagwa ti bagik hanlang dito sakit ti buksit dapay sakit ti apro bato ti apro nagsardeng ti palagsaksakit na tapos pimintas ti dito ko ti blood sugar cholesterol bimaba nagnormal apo iso nga dangayo apo padasen niyo dito yung produkto ti Tibicos napintas apo. Oye. Adaman na ni Ina di for Anya Aya. Banjo Australia, Balikoko is watching. Hi Inay D, sabi niya. Please share our video sa lahat ng mga taga-Australia. Anong oras na dyan? Banjo Austria, Balikoko and your family. Anong oras dito? Australian. Intun maminsan banjo kat isen kunto detay link na ata ag Zoom meeting tanto wenno ag StreamYard ta. Dete anak na ganan ta agsinsin na utaman and I'm just so proud of you Banjo Austria Balikoko ta grabe may sa iso ng estudyante ijay and I think ano alaan na HRM HRS ay New Zealand ita New Zealand basi ka Banjo Austria Balikoko ket isot pagdapuan digitay kwa Wagyu digitay prime cuts di ba? Ay sa awan gayam New Zealand tiyan na. New Zealand kadigiti taga New Zealand nakabagyan kagayem tayo. Kumusta kayo amin dita, di ba? Hi Kenneth Carl Sarmiento, jamu lama maramananan dete lechon manok dete barukon. Umayak tuman ta umayak to ag picture no numalam ta umayak tuman na rumaman to numalam Kenneth Carl Sarmiento, nagsapsapul kayo, itinaimas nga kwa, itapartes dito'y Marcos, at deto'y lechonan ni Kenneth Carl Sarmiento.
Pador Alpa, dakay man lata ti sarita ko. Australia nak idi ita New Zealand na kon. Okay, you are touring the world. Good for you. Banjo, Austria, Balikoko. You are touring the world. The world is in your hand. So, be careful. Ingat lagi. Ingat-ingat. Keep safe. And just be happy. And make friends. Anak ka dito masauti ti New Zealand. New Zealand, dairy products. Di dito at siguro. Di dito milk, Wagyu beef, anapit Australia kung nga naman New Zealand products kat di kita corn beef kakasdag di kita kasla luncheon meat di kita ti agapo ja apo na imas ti kanin dangalan luncheon meat di gito yung tattao na imas nga kanayon ti sidsidada nga ni pangaldawon si ka Kenneth Carl Sarmiento, di ba? Sa pulen, no ayan tigasgasat inay ko na. That is really true. Deta, papan mo dita kat it was meant to be. Yes, it was meant to be. Kukwam deta nga gasat. Ni Banjo idi, makipadpajan, ruma-racket, mapan agdeko-dekorar ti float, agar-aramid ti gown, until nga nauma, nagbasa, and he went to Australia, jak amuna na ti kuana baka nagi-process or exchange student, I don't know. But now, he's trying to make a change. To make a change with himself, to make a change with his family's, with his family's standing right now, di ba? Kitkitaan na the future. The future is in your hand. Kat I know, nasingpo mga ubing, but the last time I saw him, in Serbia, nakpay lang yan. Dati panganan, dito yung G Avenue, dito yung Sarat, idi. Na nakais-isab, ngam naken ni, dito yung nga Becky. At anak na ganan, Becky Haron. Ay, apo, basta Becky, di ngamin, very resilient, na racket, di ngamin. I miss the days when you were a candidate, itim na si Daya, kundi kita kwa, di kita padpajan, anak ko, nagagat, kapita tatiki nagagat na adda iso nakadanon Australia, nakadanon New Zealand. Nga, mapan kumita dolyar, mapan kumita iti pagbiag. Katamala dito yan. Mapan kumita iti pagbiag, mapan kumita kadagiti opportunity, tibiyag, tanarigat. Aray ko. Tanarigat, gagayem kan kakabsat, agbyag, no, awam ti pagbyag, di nga men. Talaga, narigat tibiyag diti Pilipinas. Yung opportunity nakwans ko na nangat ti pagsaso. Opportunity nakwans. Iso nga, take it from those who are successful already. You need to be a risk taker or, wag ko na nga rod, kaya digiti dabali nga shock, adventurous sometimes. You need to risk. No, the jowam, panawam pay lang. Awam pay lang minmisan. Awam pay lang ti agib-ibit. But you cannot forbid yourself not to cry. Kasi tao tayo matlaang nga ag-cry. No, adda pumanaw. Namikarkararagak, digito, adda abroad. Ta isuda, digitay. The new breed of heroes. Valencia Garcia Lani is watching. They are our new breed of heroes. Digiti unsung heroes tayo nga agluluwasit ng padam ni nanang mga anak karenina Benoma nga ure kaya na ti agawid awang pe pagplete na at damat siguro pagplete na at da kwarta na api ko mga hangam igagaid yo dagiti panagubrayo kasi maminsan kailangan maikanti chance dita but take your time also. Please have your time to relax. Please find time to relax your mind, your spirit, and your body. Because you are inflicted by the pain, emotional pain, body pain. Kunana haan nga
katingko ni epikasent ultima kaikat deta no di da kayo mat nga adda kakabsat na find time nga kasarsarita yung da Banjo, da Clayton, da Charlene, di kita kakabagyan tayo kasi malungkot ang buhay, sabi nila, yung nasa ibang bansa. Saktupay nga nakadado barkada na into no mabayaga lang ang kasakit mamimiss ko agluluwaak si Kabanjo. Nalainga nga aglo, kidati pa naglakay, pinagbakit-kukit. Nalainga mga agluluan, jack up mo. Aglulua akon ta, ado digitay ko, ang hanak nga deti, I am grateful. Hanak nga deti, agpo ko nga, if and only if, kakasde ko ma, nga nagbalina nga nagagat, ide, ka nagururno nga, hangko imbagbaga digidjay, iti bagi. Basta no anati, ada itata, enjoy our life. No anati life ngayon niya apo Diyos kan iso binirok mo, enjoy it and be thankful. Be thankful with the people. Be thankful with the circle of friends that you have. Nga mga ayatin ka. And be thankful to God that you have your family. Diba? Ay na nakaroon nga iliw inay ngem sakripisyo lang ko na. Sacrifice. Dakil a sakripisyo. Rampadora ni Banjo, rampadora ni Clayton. How is that? Rinabii nga, ininom, ramrampa, making friends, jojowa, relationship, but now, they can no longer do it. Taagub-ubrada. And the feeling is mutual. And the feeling is mutual. Alam mo, arapin tayo mo, nadaduma, timapan, makimunik-munik, mapan tayo mang shashat, nadaduma, mapan tayo go for offer, yung di kita dantanom, ngam iti at the back of my mind no that dumakasangkat ay apo trabaho manen ket grabe narigat nga ta tibiyag but guys take this dating a challenge. Every day is a challenge, every day is a struggle, every day we conquer the world. We need to conquer our fears, to conquer our problems, to conquer anything that is haunting us. Di kita mang paspasakit kada tayo, forgive them na. Di kita mang babas kada tayo, forgive them. Diba? Forget about them. Diba? Kumusta ka mat? Jo Aquino Dalit and Renya Aquino and Sofaniu. Are you enjoying? Ay, Josephine, ikalikago mo mamat no, agaw awid to, wano agpaw-paw it ka, pauni pa na kamis kun aya, iya dubuan da man tete babatit nga kwa nga hanga pusit babatit nga octopus. Alata bayadak to ka di uray 2 kilos lang nagimas dito octopus nga babasitin aya babasit nga octopus medyo ikirog yun to labasit ta nga maperdi hanyo templaan one, hanyo nga up garden. Hindi kita kakapsat ko. They are enjoying themselves together with Sofan. Sofan ay tinaga na, hi Sofan you! Welcome to the Philippines. Kadwa ni Manang ko nga rin niya, kadwa ni Manang ko nga Jose at Dada J Hotel Itata. Si Mang po dati nga ubing, nga inalalagaan ni Manang ko nga rin niya, kan ni Josie, ni Manang ko nga Josie, idi pala way back, ijay, ano na ganan, ijay Taiwan. Kada awan pusit na kasakat, igatana man dete, kwahaan nga na apgad, nga armang nga buguong. Ano di kita magbakon? Aya, puro di kita makapasigar ti doton. Parang addanto ko na alaman. Di kita sa kakastoy kadadakkel na lang nga kuha. In kayo magpasar, jay na botas. In kayo jay ano na ganun, Malabon. Kayo man pasyaran Malabon, ket ijeti pagatangan tinalaka nga kuha. Na umagmo ikanan ta ado ikan dito guys, ito Ilocos Norte. Ngaman mano lang amin iti na imas nga fresh nga octopus. Na imas to octopus. Inutan nyo lang nga kasta pa nagadobo yung matlang tamuyo nga lumuknang to octopus. Basta unti-unti lang yung pagluto. Tit-tit-tit ko na. Tit-tit-tit. Tit-tit-tit ko na. Diba? Ay, mapanmanan ti oras. Puro pagkain, puro makan. Dagiti nagsasaritaan tayo man itatanga aldawon. Kat ana pa yun.
Hi, ni Ina, they will always be thankful. Kada kayo aming agdengdengag. Thank you very much, Doc Honey. Thank you very much, Sir Rolity. Ken dagiti amin. Thank you very much, Jaber Tomas. Agyaman iti DCRL. Iti for your love and your indulgence. Kada kita amin nga agdengdengag. Kada iti programa tayo, dagiti makipar-participate iti balitaktakan, talakayan to our sa ating mga information, yung mga givers, mga commentators natin, at sa inyong lahat na nagmamahal, kay Ina D, kay Engineer Rolity, at kay Doc Honey, and to TVCOS, 8.45 lang, suggested retail price na is 1 to. Kung gumatang kayo dito yan, may just direct message me or PM me, personal message dakta, iway kayo ninuti pagagatangan niyo. Still, Ina D for Anya Aya saying, please take care. Agan-anag kayo because dagiti daldalan, nagtutudo, panagtutudo is slippery when wet, kunana. Agan-anag kayo dita, Ate Josie, regards to everyone. Dati ni Ina D for Anya Aya. Love, 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 love. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Anak ko nga 2 years old. Agay bukti pusuna. Bukti pag-alas ko. Ako tinitilak na hinikat ko. Kay mga ni Doc, kay marikititi ko. Kasi niya po nalaingin, awanay niya bukti pusunan. Kaya very active pa rin. Hindi nga makapangon. Agigida, tapos sikata na, aglulalakan, hanga mga puti. Hindi lang titili ko. Kasi na ako, very active ka lang. Alay ko na sa akin. Kasi siya, yes, lalak-lalak hindi. Yang kasi na po medyo adalit basip eh. Kaya lang na ikikibigos ni Doktora Alita. Anya aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya aya. Anya aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya aya. Anya aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at inggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin da inadi Rolity ken Honeybee kadwada pay Dalulo Rocky ken Lola Beshi mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingkat ti aldaw Lunes agin gana iti Biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti kailokuan Anya aya
Walang pikunan, walang personalan, it's just pagkakatawahan lang.